Mi smo krenuli polako do Ostroga, penjemo se gore, da vidite samo kakav je putić ovdje. Ovo je naš prvi put da idemo do Ostroga. Nismo htjeli da idemo kolima do gore, već smo išli peške kako je Bog rekao. Prvo kada smo stigli gore do vrha, popili smo vode, ovdje se nalazi sa lijeve strane, zatim kada smo ušli unutra je više nego prelepo. Tu smo zatekli ljudi koji se spremaju da spavaju ovdje pod manastirom. Za one ljude koji su dolazili u šorcevima, oni su dobijali jedan omot sa kojima su se prekrivali kako ne bi tako ulazili u manastir. Mošti Svetog Vasilija nismo smjeli da snimamo, a ovdje sa strane se nalaze ovi suncobrani koji su bili jako korisni da zaštite od sunca. Stvarno je jedna veoma lepa ideja. Na gornjem delu je pogled jako lep, a ovo ovdje je mjesto upokojenja Svetog Vasilija. U donjem delu se nalazi mjesto gdje je granata razvalila u ogradu i nije eksplodirala. Da li ste možda čuli za tu priču? Žao mi je što jedan običaj nisam ispoštovao jer nisam iskreno znao za to. Video sam da neki ljudi idu bosi do gore i krivo mi što ja to nisam uradio isto.